эртерээк болчу, негизи 15 күн мурун даярдалган. Сатуучунун документтери ичинен күтүп калдык. Сизде чекерилерге сизде чын жүрөктөрүңүздү сактаймын. Бизге кабылдыңыз болсо, кеңештер менен көрүшүп кетсеңиз болот. Sizlerge aybay çok rahmat. Beni diyor. Ağırdan mı açacak? Sizlerge ne diyeceğim? Samara kamerası var. Nasıl çok işine ilgili. Şu aybay işte güzel de. Сделка жакшы өттү.